Pu Benjamin, welcome in Bolove. Pu Benjamin hong lu to kilhonin ama pa na pe pai payoite. Tu ni la topic ngo Kuki-Zo referendum e. Ama hi kohura chairman hi na bana Kuki in pia ong simang hi Pu Benjamin hi. Thì thu anh sẽ biết rồi nang ngày đan to hi chu chung chu na hi ipi mi pi te het thei dinga dei sa omang ti chu ama se pen opening remark pi di hamna khanen hin sei le chun ke pa min ti Referendum thu sai din tiu ham e ma referendum hi ke je chi hon initiate na bolo ha na ai chu detail wang su ke ta pon but ke he dana jo referendum ki ti ting le yo hi democracy ni omin le shi chu nga hin khari indirect democracy india ho to indirect democracy a ji ho hin e ho chung cha nga decision la dinga chu mla mp han wam ho chun ai chu assembly ham le parliament am khara chu law na ain sim wa chu implement ke bola hin aba na direct democracy ki tin mon gam Switzerland ho dang dang European country ne one wa hun amo direct democracy a hun tam zo referendum hi a ha chi win chong le America sunga yong state izanam khat ko amon na it's a direct democratic system chi pi win e cha yong hun tam zo referendum ti zo referendum ki ti nga le e hon elected representative ilhanwa is follow to hilowa mi pi hin town hall meeting tabang community hall e lo le ke khop na lin ta khar nei wa sunga chu mi pi dei dan pa chu a voice wa ngai wa chu dung ju a chu si chu lo ki pa sit na e che pa chu referendum ki ti e a chu to ai hi e ho india sunga ding a chu referendum chu i bol wa jong la political ding a chu i pia impact wa chu pon tin but kai moda na chu as a society hi na i ho sung ka dinga chong le i ho referendum bol wa india government ding a chu it is not going to affect them imacha law chung changa ipia effect ni macha umpon but yo sunga ji chi hi separate administration demand hi koki mi pi ho popular demand khare hi koki mi pe kalam kai ho le yen amho wishful dream me hi pon ichi hi mi pi popular demand hi ti yo sumka confidence building na ding chong la participation mi pi yo sino chi hi akidein panakilai ti het the na ding a chu chong la mi pi yo se nom nai ti het the na ding a chu ball asit na ma sa pon chong le it's all the bunga public kind of it's all the bang pa chu government to i ho constitution to ke kal na poi na yam ta lam kai hon ball den ti wa I ball wa la sit na poi ti chu ama sa pinin remark ne hot ka pinomin. And second thing, he in Bogal in now he it has been 21 months. I le tu jana iho ka tam zo mi pi het da ka sei nom chu. Iho ni mo he a politics pon. Some sakat emotional outbursts a he lo wale. Iho sungka lam kai yong ka ti e he. Iho sungka iho iko chambara kikitil tu e wanga impact lo tabong. Tam zo a he tu jana movement chi da no. Ya chu thilgil ta tampi ho hi tam zo mi pi het lovin lam kai ho in pi meeting han la hoi lai yong dai ke ho ka ke ho jing win e chun a hi thel mi pi jong he neu chakat gullible hi lo di hi ho hi cham chakat temporary e ho lungnat na I phon do mai me wa chu thil ki chai de pon as a politics a ti ting a ki ti ting a it is a different game altogether plus time consuming ai na e cho yong chu patience ne nga yin a chu cham sa khar hoi lam khara thalgin manai ro la mi khat thi mana thil ding thil ai pun ani na chu me lei sang lai tha ji wa ese mo de yong ai pun a chu a hin to ka sei nom na pin chu ese jong tam pi confusion I chi a separate administration I tiu chu a to a jong separate to banga yu mo hin the only thing is we need an administration na mail ho chu a vetop ding government ai lo wala governor omin kuki area chu ungoverned ta banga me thara ko na chu government lo ta ba yu mo hin sunga chun government and hetel system hin pulut win lang government hin pulut win he chu in the form of union territory with legislative power na ti pa chu chu in thu mo hin a to a jong chu government ni zat gong jong le I ho chu me he ga mai chi da yo I chi da wa me ho gam sunga
cái nó lâu bây ilu sa lâu wa nó separate administration chú khát về chú government à quay thâu thâu đi ấy chú họ cầm lăng chú law and order dinga sensitive về hin trong lại India dinga dream project go against policy kiti yo jo si chú họ cầm hung chỉ đi nè ấy cho tao bằng chú số bút lịch dinga chú government in thì là ngay họ cầm administration in biểu chú thì là sai bồi tí chú trong chắc mi bị hết dinga cái say nó mình trong lại ni na chú tôi hi veleo han mấy thì họ hiện tu chân hi demand kiti amo dinga clear demand mà chạm lo hi trong là ni na chu India constitution dung chu ya chu mấy lo chun state này tao state này wa state Manipur state hi ako na chu mo 60 assembly seats la chu amo 40 hi wa i ho tribal ho 20 bok ti that means assembly chu am hon dana dei dung chu ai sim theo anum lo bol theo hi chu ta mon chun an bol vin chú anh bảo luôn cho mấy thầy bảo rằng mấy thầy mà dễ kỹ họ mà đây bằng script cái sim và họ chung impossible ho thiếu tâm pi Manipur statehood đây là Indian independence và còn hong chỉ tâm pi ông mình cái chỗ mà state này chỉ và state majority chỉ và bảo thế thôi ya chú họ đi chú ý đến xây dựng lại international forum mà chú hắn lang India government có mấy giờ cái tung giống lại cái tôm rằng họ đi chú grievances lâu tập bằng hình ấy cho state cho mọi ai gì mình mấy thấy tiếng Anh nè, cho grievances này chú anh nào có họ lấy họ cứu cái họ cái hết cứu cái rồi sao thì biết but tu cho na third mi ako na yung boy na wa para even alain chú we are not doing enough nè ami pi han lang lam kai ki yong le ấy cho mấy là họ chun demand cho cứu cái họ demand cứu cái rồi sao thì họ demand pi hi vin ti mấy men adang amo dinga grievances đó ai lấy họ demand pi hi vin ti họ chú aggressive ta gam tin a bol ngam wa akitom ngam wa e ho elanga a victim ho ai lo like grievances nei ho loi chu begging boss to iwale le pau chu chu lam kai han lam mi pi ang chu i change ong bai chong la ani na chu SA demand oi mei honi pi de wei pon a central government ai pi de wei hin ya chu APD ho kom wa i hon SA demand na pi no chu pi ham ta le Manipur statehood ang muizo apara Kuki-Zo cha te chunga khansi na hi hitabang om tai for example 1992 apat 97 chana risang ke sing na go ho CM hi na noya NSNI no hat lai ta amo CM hi na yo chunga genocide anom ta na ale chila yang chu ki hon evidence ai lo la proof hoi ta ni nei lo ji wa chu min ethnic class ti wa tam bolo le a ko ki le na go ho mi cham ki na da na u mi chu chỉ lại chú cố kiên thiên nuôi cái này lâu, mình dạy cái này lâu, nào có hòn đi họ chung à, nôm ta genocide nó bỏ đi. Ấy cho viên nó bảo na, early 2000 về là mấy cái thiên nuôi họ lâm cái lăng tràn đi lăng không lụt kilo, bảo bunga, người mấy xóm thum rệp nó bỏ luôn, nè. Ấy chú thôi ông sang ta này cái, bảo na tràn đi là trong lên mai nó cầm vào, cái họ mi tâm pi, keng tong, cái anh cô bay tâm pi nó mày. Ấy cho ta bunga họ, cái họ chung à khăn xịn họ. Trong là bạn tu chunga trong Biren chief minister hinan no ya me ron ho chunga tu chunga yung ethnic class lo hin atam jong hi to para i hon iman jing ju so me de fasting wale hi ethnic class ki the lo hi chu government involved a majority community involved i ho minority chunga na ki tong ki ju ethnic class ki the lo hi pure genocide ethnic cleansing ki pa chu i ho hin me de face now no hoi lai mon le chu sei jing do he ti chu ka sei no min chu hi cho ta banga frequent ta chu thilung su hin hi chi instances o in vera le chu Manipur government no ya chu ho protection of akinai zo ta poi ya chu ki ho hi lawyer Indian citizen ke hi win India freedom movement ading in jong notice a tribe zo sila ki ho hi nasata pan pinong kani hi win ai na kanapong win ti chu isai wa le chu ni ho dinga chu we have lots of evidences trong lấy họ đi ngã substance tâm pi này về government có mai xin thì điều chứ na it chỉ bắt chu a right to tôn to trong lệ à hi na bông ta i họ rồi anh pan ikisim thay lo gì vậy hi government in trong hena sa ignorable hom chỉ bắt chu i họ rồi xin à việc là reflect cái thà bol wa ikitha gel cái rồi ngay điều cho cái say no mình à chu cái ông ima cái hiện lang cái bol thay hi rồi lệ cái say khi lo wa lệ
central leadership to ki ha muloi pen ka hi mai thein e hola he tu chung boi zo para he chu union minister ho hi na dang ho in tampi ka kin chu isei nom pi no chu to para hi a hi thia le i ho e khat ikigon na pau i movement chi dan pau hi neu che khat alin je ba ilongge lo he broaden hi sa wa ya chu in pi thei di ho lung thim chu i pi ti khoi kha dam ti chu amo ko ma taovin ka ti nai poi chu Kuki-Zo cha ten ese adalo hi a serious pong mong ve a ki pi lo wal ei thei mong poi amo hi ti pa chu i chi din mun stand chu i pi ti la do hom ti chu mi pin to para yum na chi wai gya do ti pa zo na se pinin epil ka bor no min abana to hi gal ong narrative chi dan chu boitil jong mail hon media to a government jo si machinery jo si hi am hon aman sa oi idi wang wa chu idi na pau hi leng do thailo ya chu mi la samte hi ji wen le ka thim non ki thomin chung le media thu sei thei jong ki thomin ta chu ho idi wang wa chu idi na pau chu mi wa dinga chu itini class aku ki ho gal pat ta banga ki sei ka le mail hi pat ta ta chu narrative chu ta chu chi le mi tam pion confuse na ki zo na chu mi o se ne chi mi a cheng khom itini class ta mon tina india pum pi ayong ti dana chu min pe i pi ha emalo khe ai gel pi oin ai le sunga chu pathin ne lung sit win a chu biren audio tape ong lik pa chu I ho ko mong lungin a chu chiung thun jo wa yong chu I ho dinga hi ko hom attack up dita ju ki hola le koi ma cha I chi chung changa case file ngam koi ma cha nom ta pon petitioner dingin delhi alam kai hon mun tin jo si individual tip na ne win e chu ma chu wa chu ningkum august 14 august apat 17 ha 6 tina ku kin pijam kai jo si to shilonga meeting kinai homin chu chunga ji kyong human rights chairman to ku kin pi sema ngai na hano hin chu ji thu su nyang khan sei len ke principle chu electoral politics active alut so hi thele ku ki ho kiloi khom na cs wa hin koi ma ke hin la koi la panda han ti chu ke principle nei hin ai le chu chunga chu na sa ta in ti pat win chun Kuki mo for human rights si way back 2005-6 lang aso ka na pankain kyo ai le ngay cho ako na cho electoral politics un kilo da cho CSO ai ki kum lo de ta cho ani ki um hin ai le boy lai ta hi ju lam kai lungel thei tampi chun ko koma e chi boy lai ta nang na pan lo le ti ka cho seu le ha da ding cho khunung le responsibility nam boy lai ta responsibility ko na kil mangin min ei kelen te ti ju no mo ka san ya chu panikila hin ya chu sunga panikila to hona hi chi meeting ang chu ni ki sei lein a hi thea le chi Kuki movement for human rights menin petition chu file te ti pa chu ani ki lo la e chu to ki hona chu ap le a respect to tampium jong le chun e chi a ki chi pya so ko na chu thudi kha rong len do e chi hi gal hi Kuki-Zo cha ti ho bo le pun mail he ten le mail he government in Kuki-Zo cha ti tha chi met na dinga ti ta bong lung thi ma gel wa gal hi ping he ti kha chu approve zong ti nga le hoi lai le si chung government han long hoi lai mun hiong le so zo hang san tan I holding in stepping stone a hi lo la foundation na pong the ta chu thang tom ta pan ni ki la hin a hin I pa pathin lung se din tun zong tua audio tape chu that Supreme Court in no hon authenticity verified in born la hin pilu na ti dung in authenticity chu truth lab hydro ti so proof that ala next a chu honi bol du chu piam la tua hi biren audio tape proof hi to na modi le mitsan 20 months biren da do lo wa ki o tha chi met na dinga I pran ko yunam tai ikipin pha ro ala chi to I hading lai ta wa I ho I momentum ho abonin tu hin ko ma sa I chilang chui sei ta po win a ki zo na ni ho internet issue ho po ai lo ala necessary mail ho ki dei chawei no ho po cho ai boi a chu chilai ta chu I politi
objective vô chứ na hay chỉ chú họ thì nghĩ là sắp lại về đi cho cái sự pin nó mình giống là tu chân năm nay họ in plan là bao hi ball i họ Koran pe lúc gì i họ ball i họ sung cả ball cái chú chứ na amay họ mit mo nó họ ai lúc là mail họ cho anti national hi nó cho họ cho si i họ hi i phô ra đều ya à tôi i họ rồi hi mail họ narrative si mo anti national là na project ai ball India call họ tâm pi ta san call họ tâm pi ta san chu ya chu tôi hi i ho hi a game hi change so ngai a game ba chu mail ho chu tôi hi mail ho chu sei amin nong pha pu ding ai nong se neo wal ka sa hi ke chu yes ye mo te ti wal tôi chu i ho hi target chu government ko ma 20 months so nga chu i pi de nga biren in ka chungwa bom ke sana mana tha che me de good wa 20 months so nga chu no han biren no ho wa nom sa am te chu question ni bo de na pichi pha la chun ada chom lo wa government in zoom so ting wala zoom ti ting wala chun hi choi pem khat pia kap kalung thei lo wala ka government hi elo la India government sidi tai ti ting lo bo su ni pi de ya chu government gel ding ayong zo tun e ho ta home minister ke la prime minister ke yong de boina hin ha sim ding in ha so boi ding pa zo ma se pina am ho lung dam de ding ki bol ma se ti to ai dan pau hi i ho su ngai i ho in government lung kham na ding ai lo la government ki chat la thei di ma sai ki bol do lo a zo mail ho zo he ki chat ro ni ya zo mail ho zo ko ma chu mo hian a ngai lu do ai pun til an ha su sit lo na di wa mail ho zo tension ki pia i ho neglect a kyo ma ti pa chu ke opening remarks in ju saying ka tin ani na tu hin a hit i ho sum ka hin i pi ha mi him hi a vision a ki chi lo ti nga le chu mi pi boi mo ngai ya chu ati dia tu chu nga i chi boi na wa spearhead bowling ai han do Kuki-Zo council in ei ta ben e ji ho yo si i voice a pong dinga zu ya chu Kuki-Zo council lam kai ho i za wa le Kuki-Zo council lam kai ho le ama fraternal organization ho khat ve hi deep ta lungel theo sidan ko pom wa khat ve wang hi patsa threat bell discussion kha ineu ngai ti pa ju ka sei no min ei chu tun jong for example border fencing thu min border fencing thu hi mi hin politics are capitalized border issue ho la hin yo ho issue ho lo be ko ma issue chu ato border fencing no chu na ko ho dang do internationalize ball go ro chu na border fencing chu ai la impact chu na ko ho le le ho ti hi chu ai wang ai ho border fencing a ko voice chandil le ting nopal te bo na tinwa dam ho hin ma chan ki sei ki se kha bul ti la chu khat ve ni ve protest bol wa ba na ma sai ki sei talo FMR issue jom kete kap lo then for example atwa khat armed forces peace power act thu jo azo mail heite jo na sata tu jene India government in mail heite hi attention appeal also armed forces peace power act ji na ichi su na nei jo sa capitalize bo wa tu jene India government ka ti he amo hin tu jana ju India government attention ne ki draw wa amo advantage a isu ju amo phat chom na dinga na hei do hin tu ni chana I hon isu tam pi ne yo hi cho tackle lo wa yo ground na e ma e comfort zone ding to I ho e ma tough ground e ma tough area si ki su ha ding ai lo wa le ma block si sa chu kumpi hi ding ti bo I bui pi ji wa chu tu jana ma chan lo ti chu a chei na ka sei no min tin a chu chom cha opening remarks kan pi na chu kan sei chop man mulin a chu e chi to mun discussion le nom di hin o mai chi o virtual ai ta ke ho no hi concentration no la samjin na e chun opening remarks ti chun chai phon nge thank you Cái bảo với nó cũng bên